Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyenge sapo pitu-pitu komega dongi di araseta di galutta au yenanya ta pulutu guys yakku yenang kali ngadongi makaluturo mede guys. Bahaya ya pitu-pitu guys. Dia megang pitu-pitu semua ya. Oke. Mantap. Bahaya ya pitu-pitu guys. Digaga mulle uni bangsa nih guys. Uni na tawede makacapi magambus iyede. Khusus meto pak dukka dongi guys. Etang kalingon na guys. Kunin na guys. Namu hindi luto lari ng taro guys. Minsan ako dongi. Yun na guys, pitu-pitu bahaya guys. Napalari dongi. Napaluto dongi. Salah poka. Oke guys. Selanjutnya guys. Ya pitu-pitu guys. Anu biasa webu guys. Onro beppa guys atau beppa buronise guys. Yenye waliwi beppa na opandrangi nandre kawange wala ni bahanna webui pitu-pitu guys. Ya kuidang kalinga madiri masih masama penedinge guys. Masuk apa nih dengan gue dan kalian guys. Jadi sapokku selasaraku tasurin do nak ta matinulum melibepa ye bahana bangsa ni deh. Madari tun kadi balu bepa bahana bangsa ye debu magalo tu guys. Diandre bepa na debui pitu-pitu onrona. Ya mapakro ya guys. Dari kumano ipodabine ko liko beppa mana mapakwe kata na balu ta beppa malampun rona. Itu guys yananya guys ya kodang kalingunin na si masotutu sa di mapine dingi. Lanjut guys. Iya deh guys. Papa mama tindrona na guys. Kung kanana dalam tinro di puninga ya guys, pengantar tidur tuh ya guys, pengantar tidur kami toko deh na capa naga semacala-cala guys pengantar tidur tuh ya tangkelingunin na guys.
Suarana guys, pelan guys, pengantar tidur guys. Ko ambok dan anak denelo matinro tan itu ye dipunyain guys. Singkat tu nak pikir kelainya guys. Oke guys. Ya po ye deh guys, anu ye agak senah pasampu jilid guys, ko biasa kijo ka di fotokopi engka tudu untuk jilid guys, untuk bobok na bobok agak sana bobok palapi bobok jilid itu guys. Yan nanya guys ko delingan enak ta bobok di fotokopi engka tu warna na pakoi pak doko na guys, pak doko bo lekat na guys. Yan nanya jala guys. Ya ko delingan na tak dilopin ya ro. Di alam ni guys dia movie TV itu. Kelinga saya guys, bangsana dan kelinga fotokopi nagorai dan kelinga fotokopi, nagorai dan kelinga pak fotokopi pak jili anu ya deh bah jili guys. Ko ya deh guys, ya nanya patim pak bowo guys. Ya kuyanya ngenalutura apa saja guys. Kung kamu makun remak bola be, insyaallah natimpa itu bona na chonga. Natimpa bona na pachonga. Mak garambang garomuni ko neda sembo egallo ang kalinga bangsa na seding kacapie. Tabi setang kalingay.